emakhosini ngizophendula abantu ke manje ne umbuzo uthi uyicontrola njani enga ulaka ulicontrola njani uma unesiphiwo very important one ngibonge ngokubuza into enjalo kukhona lezi zinto enizifundayo zama star signs zodiac star signs ezikutshelayo umlungu sekashayile wasitshela ukuthi ma uyi Scorpion une enga unani noma besides enga umuntu bathi nalifaka la kuwe and then lonto uyayi-installa la engqondweni yakho once is instilled engqondweni yakho sozoba ne-bad behavior nangapha entweni zikamoya akufanele entweni zikamoya uzazi ukuthi mina idlozi lami maliphakamile ngiyalwa idlozi elisadinga ukulungiswa lelo ngoba kunanento yokuzithoba yes we are wild by nature but akufanele ubusebenzise noma ukuphi ubu-wild bakho ngibizani konje uba aggressive uyenza only mawula nesitha ngokamoya not physical ngoba the very same energy uyuzayo ebantwini uzwisa abantu ubuhlungu bagcine bafisela into ezimbi that's why ienga iyakho izomosha isiphiwo sakho so kubalekile uzazi ukuthi uyolungisa yini ezokwenza ukuthi ube neenga your past life uma unesiphiwo ungazange udile ne past life yakho ukhuleka buhlungu ukhule ukuhlukumezwa uzoba neenga relationship bakuyenza kabi uzoba neenga so you need to deal ube ku-anger management qala ube khona nomelaphi okwaziyo ukulungisa ingaphakathi lakho from your past then ke iyaqala ke manje ubona izinto ngelinye ilihlo right now you can't identify umuntu osebenziswa imimoya nge-enga yakhe khona umuntu one-enga because of unesilwane khona umuntu ono-enga because of ama-past situations akhe so how will you identify lo muntu loyo as you are a spiritual gifted mhlawumbe unceda labo bantu noma kwamele ubakhulekise labo bantu lapho uzokhulekisa kanjani umuntu one-enga ngoba sicala ngayo kwamele uqale umlungise kuqala so ungazijwayezi ukuthi idlozi lakho line-enga idlozi lakho maliphakama linolaka idlozi elisafanele lilungiselwe lelo so i-enga idingakali i-enga yabona futhi nginayo so leslogan umuntu makangisukela afuna ukuvusa i-enga yami you can feel the heat ngaleso sikhathi umuntu okubhedelayo uzwe ukuthi uyabhedela but you must understand nanoma ngabe uzoba yi-dragon ukumphendula ngaleso sikhathi ekhipha umlilo kodwa you must be calm kukhona lento umuntu mangibhedela ngithi awungitshele are you sure ukuthi uzoyimela mangayivusa bese kube khona onenkani ke vele ohlushwa isilwane kodwa I will make sure ukuthi ngizokubeka endaweni yakho calmly so akushiwo ukuthi ma unedlozi kwamele noma sithi unesiphiwo kwamele uhlezulwa nabantu uyashaya idlozi elikenza kanjani idlozi elifanele lilungiselwe ukuthi liphume kuleso sono esikuso please don't forget to like and subscribe.